Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kaki HADC mentaka sengi kelalit ban khanrai ki kot kisla jong ki barjela ki badi dukan na ki benta jong ka fire brigade ter shadu shayo la imkra hagani ka sengi ka badi kala sengi ublei ka tayo ka arpinyo trek unai wing arajar arpulai lalam khmat do executive member makmi ekat manat land jong ka HADC uba tebor pathau hakajing don lang UMDC kala imkra uba fanten la kadong Hagani ka jinglay khanra lalap ba kiladan kat tu kat ni ki barjela barwan bantre ki digitan bam don ni ki kwat kisla ki babiang pat ki shushong bi ai kumta marmar na kalyang ka council kala khang khardap shwa shipor ki dukan tat hadu de kilapan biang hi kwat kisla kom ki trading license नहीं तो वो भी करना है अभी छोटा मोटा पता नहीं लेकिन करना है हम भी प्रोफेशनल टैक्स देता है समझ गया तो आपका भी है ये किसका है हाँ? habaya kren kinong thok khubor wa fanten uloong maga district council kan sakhanra lot iki dukan barjela ki bedana sor man pentikna makanam dan ke jinglingkar kom penyan ya ki yoki han haga jo kopor ba fanten la pentip bahaga jingkhanra prap ho na ke shispa ni ginong song dukan hapola imkra kidi ki ba bot iki kendon da ba penbiang iki kot kisla hndai kimtep bahap don kamru man siu ya ka professional tax Jadi masalah kontrol. Itu utak lagi saya. Hah? बिना कागज बिना Sampai ke sana. Juga menunggu union dapat apa? Union tetap kami. Itu sponsor saya. Singa tahu lu kita kok pakai kostum dan betul mana dia tu. इसको आप उठाओ मालूम ना उन्हें आप पहले उठाओ मैं तो ये सब जाएगा उठाओ अभी जल्दी से अब ini investasi ke punya tarik mana bakar gue ya aja pelai sekali yang council ni lah ya invest ni kisi ladap adon kam menginjalik inspection dari tang langkra dari tang mati dari tang majai dari saya keleng jo kasor coba tadi ke kamram jo council banding inspection teman jim tua bahkan long lingkar ka rukum ya penyayo penyahat te mutasi ni ngale kelengka ini ya jadal badin habis cek mabun sin yo ujor mabun depan di ya penyaji di business di dalam ke trading license di Banabar di Wan Male dan ke professional tax kepada banhab tadi ke rule ni bahab siu tadi ka rule ni bahab biaj nanti bagi dia contribution tingkat bakajing yo jumut nak kasnong ru lo basnong dan kamban ya cek ni berapa persen nak kinong di jing di hang ni ala kita hi jadi kiba ya dakan ti dua day magun bagi cek di bidang ni license joki di level license joki ya si pun pakai tipat bag professional tax tiap siu ya kini kalau kajing ya ti jongi kalau batai ti bawa ya professional tax tiap siu ini sasi ru bangile ya ka no construction ko contractor ne ki kamsorkar ne ngi siu professional tax ada kamlong berkelaj giwe di cairun kau bawa di labor license ni cek lantas magi wan kinong train na kita tempat kesla kemudian buat kesla itu dan kamu cek lagi labor license kan tasi hajing pemdon em in charge jong trade but isi em bagi medon station ni lah wan sendan lang no dai em di
satu tahun. Nah, naka land department ba ginya pendap ya kena inspection. Bat inum sange tang betasi ginang ya ban ya cek nak kapor sekapor. Dan buat atau supply buat Habis ada pakai surat kampat don kata kaba ong bunyi aibor ke dobas nong lani aibor ke dobas nong lani aibor ke seng balang bikin surat ke department ke badi benkira badi ka hok ke depan PCDC ka diapno tengah so badi ka konti ke district council ni badi jeng kira kan dari district council aji hidup nong nyimpan ada deplik survey bapaka memang ngidang sedang kena kejingnya cek dari kejing duk nong tak don baik kami belum mana ke babun ba nomor bun hikim payatip bagi habede ke personal tax kami pun bentar kasih nilai sedang bani si bun kim payat peli ni kini non tribal di badi surop tampang ni nak kalian ke council ni Malaysia berarti ya di lemuk madan ni surop tempat bentar si ni sedang menyayan si dengan lap itu kita ingin hal Sim ketemu sim query itu. Fransai. Pada narik tu kasih. Ada kasih you ada nonton. Sim nak dia buang lu song lok song buat si. Ni hab ya ra. ketika Tanjung yo mana I'm not the owner of my brother-in-law. I'm just coming to just manage. oh and your brother lives Quarter Mabna. this Shop belongs to Korea. When the travel you engage them, you have get the like it all. Sure. even if you employ non-tribal make sure that they have a labor license it's illegal to have employers who So the employee is also tribal. Employee is tribal. Yeah. Ya polisi pun. Matlab ab jama हो गया transfer ना Dia